apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hoy, Pamela! Mabit man laan! Urayan na! Apay ka di, Ana. Itid mo ti ipit mo kanya, kuweno? Apay kumangay nga itatuken ka. Ginatang ni Nanang daytoy para kanya. Kurso na adak nga rod! Uray day tamay sa laang! Saan amabalin? Agungat ni Nanang no agawi da kat awan ti Paris na. Itid mo, no? Siyak laangan ti mangala! Anday ko? Apay nga inalam ti ipit ti buhok ko. Kukuha kong daytoy! Ipulong ka ni Nanang ko. Uray agipulong ka kininanang mo! Ipulong ka ni teacher. Uray agipulong ka kini teacher! Sigurado asaan da ka matlapat yan day jay! Dita ka? Apay nga'y anala daw kayo anang sukon kanyak, Nanang. Ay napasensya kan anak ko. Ada ngamin napatag nga inaramid ko. Kasta ka di? Aguray ka. Apay amay salaangan ti ipit ti buok mo. Ay, kwa nga min, Nanang. Di ka agulbud kanyak, Pamela. Ibagam ti agpayso. Kinapudno na. Innala ni Ana ti maysa nga ipit ko, Nanang. Sa dino ti ayan day tanga ana? Imunan anagawid. Jakon kayat ti agiskwela, Nanang. Anya? Ay saan ah? Kat no excited kan tupay asumrak idi. Idi ngam ita. Saanen? Ngamin, bulimot ni Ana akaadalak. Kanayon abulian nakday jay, Nanang. Anya? Kanayon abulian na ka? Ngam italaang nga imbagam kanya? Agsagana day tang ana. Saan ka apagad adalan tapno adala ang bulyan na? Kasaritak to dagiti dadakkel na. Mabiit man laang pare Alfredo. Ada ibaga, Mari Elaine? Kasarita man ni Ana nga anak mo. Apay ni Ana? Bulbulyin na ngaminan ti anak ko. Saan la ang anam na minsan nga inaramid na ti kasjay. Idi kalman, inala naman ang ti ipit ti buok ni Pamela. Ne, jak amo ti may papaniti dahi ta abanag Ay, uray siya. Kamamok laang, taka ibagbaga ti anak ko. No sa anak pa'y anak saludsud kang kuana, kat di na ibaga. Kaasi ama ungungtan no kastang adda mapukaw agamit na. Tagayam, alalaan ti putot mo. Di ka matanagan, kapsat. Bagbaga akto ti putot ko. Wen man, sumadsadot nga minen asumrak ti anak ko, gapo iti kasjing aramiden ti putot mo. Isublim tinalam agamit ni Pamela, si Kaana. Anya agamit, tatang? Ammom na niya tikait ko asawan. Diyak amo Di yumat nga rod ibagan no anya dayta? Ay, saan asyak ti pagpungpung tutam? Tatalaga amakaraman ka itibaot kunakmanan. Nanang! Ni tatang Bautin na ka no! Abay, nagkuna abautam ti anak ta, si Kang Alfredo. Wana, tamadi mo tar aramiden na iti pagadalan. Buli ti anak ta. Buli mo't asasawam dita? Kinasarita nak nga rod ni Mari Elaine itay. Ha! Mangrugi manunday jay nga iling. Ay nalakay, di mo latan ikas kaso dagiti kakasta a klasip tao. Buli ka nung nga rod ni Ana. Amom nga rod. Nakitam tinapasama. Ang mga matno ti anak na, ti buli. Anya? Kumusta ti aldaw mo iti pagadalan, anak ko? Amangan no aging ga itakat bulbulyin na kaday dya nga ana. Isumatlat ta, Nanang. Ay nawaw, apay ngay kat kinasaritak matan ni tatang na. Kat no induron nak iti pagadalan itay, Nanang. Adupay nga rod ti nakakita iti inaramid na. Ay, naglukon. Diyak ngamin maranranaan ni nanang na, ta iso kumati kasaritak. Masapsapa tayo amapan iti pagadalan intun bigat, Nanang. Tapno makasari tayo ti ina ni Ana. Masapsapa nga min dagijay kat. Ala,
Kasta nga rod ti aramidon ta anak ko. Agpalas ka pa'y, ta agmeryenda ka. Sa anak amabisin, nanang. Mabisin ka man kan saan, agmeryenda ka latta. Adain lutok a bananak yo. Ay na, naimbaglaangan tan naranaan ka dito'y pagadalan, Mari Monica. Ay nawaw, adda masapol mo. Di anak mo ngamin, Mare. Apay ni Ana. Kanayon na mo ngamin abulyan di anak ko. Agraman dagiti gamit ni Pamela, alalaan na. Ni, awan amok dita ah. Isungarod nga ibagbagak keng katapno ammom. Adda kanupay dagiti gundaway nga idurduron kan kadkadalan na ni Pamela. Nakitam? Saan? Nga makitkitak dagiti sugat ti anak ko. Kasadot na pa yan ti sumrek, gapu iti aramid di anak mo. Amangan matno ti anak mo tinangirugi. Kat self-defense lang tinaramid ti anak ko. Anya? Amo mare, no apa dagiti ubing, apa dalaeng, sa antay amakibiyang. Kas ina, madanaganak mo't para iti anak ko. Kanayon ko abagbagaan day ta saan amakiap-apa. Sa ita, maamuak abulbul yan di anak mo. Ay na, basta siya, awan amok dita. Apa laeng dagiti ubing dayta. Kumusta tilakad mo anak ko? Nakasaritam ti maestra ni Pamela? Won tatang, nakasaritak pa'y di ni Monica ah. Anya ti imbaga ni Monica ngay? Kanunungan na ti aramid ti anak na tatang. Anya? Amangan no self-defense laeng, kung kunanaki di jay. Ti maestra ngay. Anya mo ti imbaga na? Naibaga na at talaga abuli dagijay nga agina tatang. Ah, anya? Buli da nga agina ko nam. Uray ni Monica, buli mat. Won tatang, adu kanumala ang dagiti parintes nga agrekreklamo, ngam talaga anatangsit ni Monica. Makiapa pa'y kadagiti parintes nga agrekreklamo. Saan lang aday ta? Kalabanan na pa'y ti maestra. Like mother, like daughter nga rod ah. Won tatang, buli gayam ti ina. Isuasaan tayon amas daaw no apay akas jay ti anak na. Agsasarita kayo kadipay? Won tatang, inton Miyerkules pa'y. Ayabak to dagiti binulbuli ti anak na. Para makita man no pagpatinggaan ti kinaturod na. Himawag ti maestra ni Ana kanya. Apay ka no? Agsasarita kayo kano inton Miyerkules. Ay nawaw, apay ka no mo. Pagsasaritaan tayo ti may papan kadagiti ubing. Anya? Mapantayo ah. Adda kanumot lang daduma aparentes nga agrekreklamo. Sa laing ani Elaine. Hay, isupay dayta apakataktakan. Ano usam ti mataktak ah, takalukwan mo't dayta ti anak mo? Naa, nagsasao ka. Kasla saan mo aputot ni Ana. Solbarem kit di dayta aparikot. Di mo urayin adumanon iti principal's office ta nakababay launay. Sakit babae ta anak mo. Anyan tulangan ti kunaan dagiti tattao no kastalang. Anay ko, apay nga kadalanak ngay. Apay, ada reklamo? Ah, kayat ka nga rod ako dalan. Anay ko, nagsakit ti kinadal mo, Ana. Arsagit ka man? Katno dya mapinigsaan ti panang kadal ko kang ka. Naa, talaga gayam abuli da ito nga ubing ah. Mabiit man laang, takadalak mat. Anay ko! Dakas ti kasangar aramidam ken Pamela ah. Anay ko! Anay! Ipulong ka ken nanang ko! Nagsasarita tay nga rudan, kastapay lang ti aramidam mat. Apay, saan da ka kadi abinagbagaan dagiti dadakkel mo? Apay ngamin ay akasta ka, Ana. Awan mo't dakas ngar aramidan mikin ka, ngam agkadkadal kakit din. Agsagana kayo! Ipulong kayo kininanang ko! Pudno ka di ti istorya ti apok Elaine anak ko. Anya ti istorya na kada kayo, tatang. Kinidil mo kanumot ni Ana iti pagadalan itay. Ah? Dayjay ka di, tatang. Agpaiso ka di. Agpaiso, tatang. Kinidal kumot tanaasarak kang kwa na. Agasam man, dayjay. Uray addaak, katkadalang nalata ti apo ko yo. Anya, Nakitak amis mo ti inaramid na, tatang. talaga nga rod abuli ah. Nagsasarita kami matan. Ngam awan latam nagbaliwan na. Naibagada asaanan ang maulit. Ngam ne, karkarwan na matan. Saan samat abagbagaan ni nanang na?
Ang mga no pamaranglaang ti kinaimbag na kabayatan ti panagsasarita yo. Buli mo ngamin day di amay sa. Kaya nansa nga iti principal's office ti pagsasangwan me. Aywan, ag-report kayo anak ko. Tapno maikkan iti leksyon dagiti tattao a perhuisyo iti padada a tao. Ay nawo, agdardaras kamot bakit? Apay ka de. Naskan ang makasaritak dayjay nga Elaine. Ay nawo, apay ni Elaine. Anyat inaramid na. Kinadal na nga rod ti putot mo. Ang mga no day naramid na anak en kuana. Nasayaat nga rod ti kasjay. Ubing mat ni Ana. Day tangamin, di mo amo a disiplinaan di anak mo. Buli kamot amay isa. Iso aday ta, sa bali mo ten a tao timang disiplina ken kuana. Ay saan? Jack ipalubos asak tanda ti anak ko. Nukas tagayam, tulungan nak. Tulungan nak amang bagbaga iti anak ta bakit? Ay agsarita tantulangan no kwa. At dalakad ko ita kunak mo. Agkalma ka kading amin. Panunutin pa yan bag no anya tirumbang aramidam. Di ka man agdarasudos. Inton kon, agsubang kayo jay. Ayawan bibiyang ko. At damat laban ko kat iti dayjay nga Elaine. Dakdakkel ti bagik ng iso. Ay nawaw. Elaine! Elaine! Rumwar ka dita tasan mo na! Mabalik lang mat ah. Agawa ang ti rumwar ta napatag-unay ti bagakan ka. Anyat umay mo ibaga aya. Apay akinadal mo ti anak ko, ah? Kinadal ko ah, tabuli kat nga rod. Ha? Maiparbang ti kasjay nga inaramid mo iti ubeng? Ay nawaw, bimalasak laang ta kinadal na ti anak ko. Kasla self-defense ti napasamak. Barang agbutang matlangan di anak mo. Awanan ka iti baing! Anay ko, di ka magsipat ah. Apay, ti ipagarup mo ka di kat kabutang ka, ha? Awan kabutang ko, Elaine! No di mo kaya't asabali a tao timang disiplina iti anak mo. Disiplina ang nga raw. Wano, kaya't mo asikat ikadalag. Barang agnakam ka. Ha? Ireklamok dayjay nga, Elaine! Ay na bakit agkalma ka kadi. Saan ko nga ipalubos ti kastangar aramiden na iti anak ko? Ti anak ta tinangirugi, bimalas dalaan. Oray anya pa'y ti rason na! Kamalilat ta ti kasjay nga inaramid na! Makitam day ta. Ita ate anak mo tinakaraman iti kadal. Kasta ti panagsasaom. Kasi Ay na naman- bakit? Kastamot lang ti marikrik na dagiti dadakkel ti kadalan ni Ana abulbul yun na. Makarik na kakadimang ngamin. Kas kanahin ko nga ibagaking ka. Tulungan na amang disiplina iti anak ta. Agsasarita kami iti principal's office ita, tatang. Ay nawaw. Kung nakman no saan ka pa nagreklamo, Saan, tatang? apay nga ron nga agsasarita kayo ita. Agsasarita kami ah, ta nagreklamo da di a Monica. Anya? Nasakit tinakam na, idi kinidal ko ti anak na. Ay, naglukon. Isupet agreklamo ita. Di bali ah, tatang. Tapno maamuan ki di ni principal ti ugali na. Sa bagay mo't kiti Nariga mo ngamin ti kastoy. Buli lang arudan ti anak na. Narigat pa'y mat akasarsarita. Ada talaga nagiti parentes akasta anak ko. Panagrupro panapay lang amin. Katay na. Jakon ibaga, tatang. Already mo ibaga. Amok, tikat mo asawa anak ko. Nene, nakamisuod ka mo't anagawit. Wano, nakangagkakin ni principal. Anya ti nakakatkatawa, ah? Awan mo't gid Awanan ba indagijay atap tao? Pinagtutulungan dakit din iti principal's office itay? Dahita ngamin guide. Bumalasak to kadagijay atap tao. Saan laeng nga ita ti aldaw? Makitam dahita. Apa amat di padam aparentes. Uray ang kakadwada amin! Ay, pangasim ba kay? Amang ano day tapay nga aramid mo ti pakakik-outan ti anak na di pagadalan. Naturod ka launay. Ay, wala! Talaga naturod ha! Agpaiso na turod ka. Iso na lang, ta out of place mo ti kinaturod nga ipanpanakil mo. Anya? Last warning mo na ito yan. Apay ka di, tatang? Maminsan pa'y nga dabulyam iti pagadalan, makaraman ka kanyak. Anya? Saan lang abaot ti maramanam kanyak kunak tumay? Apay abut-but nga nakakasta, tatang? Aramidem latan no niya timbaga. Nagalas ti kastang aramid mo anak ko. Di ka agbalin abule, tas ikan tumutla ang ti kaasi iti udi na. Anya? Dakis ti makiap-apa anak ko.
Dakes ti manggabgabil iti kaadalan, anak ko. Di mo tuladan ti inam anaturod ka no. Ngam out of place met ti kinaturod na. Anya nga ta, no i-transfer ta lang ni Ana. Ay nawa, apay met. Na, i-transfer ta iti sa bali a pagadalan Saanan? Apaya di mo kayat? Gastos manan no maitransfer iti adayo o pagadalan. Mayatin ti pagadalan na ita, taas idaglaeng. Sa anak mo't nga rod a komportable ijay. Apay, Basta, apay, makarik na ka din itibain kadagiti inararamid mo. Anya dyan nadamag ko. I-transfer da kanumat ni Ana iti sa bali a pagadalan. Nakadamagan niyo mo't tatang. Isumot is istoryaan ni Monica. No siyak, awan amok di tatang. Awan na damag mo. Awan, tatang. Mabain lakit di dayjay iti inararamid na. Isu akayat na nga i-transfer ti anak na. Ura asino mo't makarik na talaga itibain no kas laeng. Usto mo kidi Tapno saan nga isu pay apagparikutan ti sabali a tao. Launay ang anak ko. Nagalas ti kas agalad ti maysa nga ina. Kunaklakit din no na i-transfer yun ni Ana, kabsat. Sa anak ngay manugot kamsa. Adayumat nga minijay. Wen nga rod, masapul nga da service. Dito'y laang mati kaasitgan a pagadalan dito'y lugar tayo. Iso sa anak ngay manugot iti kayat ni bakit ko. Ay wen gayam, kumusta matan ni Mari Monica? Aday jay balay. Apay nga saan nga isu tinang itulod iti anak yu dito'y pagadalan ngay. Imbagak. Ngumdi na kano kaya. Iso kapilitan asyak timay. Mababain siguro. Agin tuturod mo't ngamin ide. Saan na kaya tagpaabak? Anya nga ita. Isumot lang ti makarik na itibain. Ay nawaw! Kas inawan numakuna asilaw ti pagtaangan, agbalin tayo kumaapagwadan kadagiti anak tayo. Isuro tayo ida iti nasayaat, tapno nasayaat tumat ti pagtungpalanda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan mo't tandanom iti husla kay. Ay no awan di awan. Anya nga rod maramita ngay. Naa, kasano ang mailabak dagiti murang tangay no awan danom. Amangan no inikatan ni pare Leo ti host nga agturong dito balay. Ni, apay ko mga ikaten na ngay. At adi mi nagkinawatan. Kastaunay ti asar na kanya. Ay, unay kan. Idi pa'y nga ibagbagaken ka ang makilangan ka itinasaya at kadagiti kalugaran tayo. Ngam kastamad tar aramidem. Anya nga rod nga iti usaran ta adanom. Pangalaan ta iti pagdigos, pagluto, paginaw, ken paglabata. Mapan ka pa lang itayan ti gayem mo Makilaba ka ijay balay da. Ay na, makapaasar ka mo't. Day tangamin makiap-apat ti ammom. Di mo ammo ti makisarita iti nasaya at iti padam a tao. Di mo ammo a kontrolan ti bagim. Anya nga rod ti maramida kat kastoy nga rod mo ti kinatao. Ay, jakamukan ka. Mala, anusam nga rod ati agsak dunukas na. Anusam ti agbagkat. Anya ngay nga rod. Naimbag abigat mo, Mari Juliet. Kastamot ken ka, Mari Layla. Anya ta nakasako abinagkat mo, Mare. Dagiti murang mikin nila kay kumare. Umayak man makilaba dito ayan nyo. Ay nawaw,
Apay ang makilabaka kat adamot danom iti balayo, Mare. Awanin, Mare. Nay, kasano nga awanan? Awanin ata inikat ni Manong Leo ti Hosme. Na, apay manan. Anya aga po nga inikat na. Adda kanudida nagkinaawatan kinilakay ko. Daytoy mo ngamin, Patrick. Kasla agbirbirok akanayon iti apa. Uray simple abanag, nalaka ang makapungto. Hay, anyan nilakay mo, Mare. Di na mo akontrolon ti bagina. Day tangarod ti kagurgurak ken kwa na, Mare. Talaga asaan ngagpampanunot. Ala, makilabaka laang dita, Mare. Kinapudno na, naggapumat laang iti ayan damanong Leo day taadanaw. Mapan ka man iti ayan damari Juliet lakay. Ay nawa, anya taramidak ijay. Mapan mo bagkatan ti inlabak amureng taa. Naa, apay mo't ngamin nga imbati mi ijay. Na, agpampanunot ka kade. Nadagsanday jay, saan ko akabailan abagkatan. Ay kat sa gabas sitem ngamin Ay sus, mapan mo kit din bagkatan, tapno maisalapay kumatan. Di ka pa'y lang ngamin nakisalapay ijay. Naglaba nga rudmat ni Mari Juliet. Nakababain mat ano makisalapayak pay mat ichay. Aganos ka, tabasol mo matlaang no apay amarigregatan da tao ita. Di mo nga min ammo ti makipagayam. Nalakakin ka tagsasao, tasaan asikatin nakangagitin sawang da aliyo. Ay nalakay amok ti ugalim. Nalaka ka makapungtot. Di mo ammo akontrolon ti bagim. Nagadulakid di nga bagbagam. Mano abat siya ti bagkata kaya. Dua abat siya day jay. Agasuman da ita. Ay kat ano sama? At dapat nga tadanom iti ayanda Juliet. Awan ata us-usaran damot. Ado ti makius-usar iti ayanda. Sakit day jay matlaadanom ti pagsibsibog da iti mula da. Kasano ngayon da ita? Agdi ko sa kuma, tanagbara ti panawan. Kat awan mo danom dito yung balay. Ano sama? Anya nga ikat day tamot makiap-apa ti paglaingam. Anya nga ita. Inikat dalaki nga rod ti hosta. Hindi ka madalakan bakit? Ibirok kunto. Kaano? Kan kasano? At daamok at iskarte. Apay, daliyo lang ayat at dadanom na ditoy. Kita ama? Mga no... Amok tararamidak bakit? Relax ka kadilang. Di nakman ngamin ununaan. Kaano nga agpasintro ka, Marcia bakit? Apay lakay, ada ipagatang mau. Igatangan na kumaiti imulak. Kabaalam ka di pa iti aggarden, lakay. Ay nawaw, napigsaak pa yan niya. Okay, ilistam dagiti gatangag, tagpasintro ak no Martes. Sigurado na itan bakit? Wan lakay. Mala, rugyak nga rudan dagdalos, tapno makamulak mo tan. Mangtangdan ka laengan no di mo kabailan, lakay. Saanan? Kabailak pa'y. Isupay agastos numang tangdanak pa'y lang. Makamu ka nga rod Awam magkidi parikaw, tadam danom iti garden. Ada pagsibog mo no kwa. Si kamat gayam ti lumabas, Patrick, naggapwam. Di talang, tata. Sa dino adita, Una yun dito alakay. Chismuso mo't. Masapol pa'y amaamuan na ti amin. di kamot sumungbat baraw. Ha? Di tabangir tinagapwak, tata. Adalay naramid ko dita. Kastaya, Aggardin kay samot manan, tata. kas makita mat, madama ti panagdalos ko. Anya ti mula yu dita ngay. Natang manay. Wan, ipadas ko maran tabarang matsambaak ti mayat apresyaw. Ay wala. Mayat day ta, tapno at damo liwliwayaw, tata. Sige, agpatuloy ako, tapno saan kay amataktak. Day ta, adumanan ti danom. Nagkaponday ta adanom lakay. Ijay Ay nawaw, sa dino nga ijay. Sige, karagam kit di dagita dram. Kan planggana tapno adda mausar. San atila salsalutsudem. Mga no. Awan pagdanagam ta nadalos ti sos day ta adanom. Siguradom lang. No kayat mo, di surutan tahos. Tapno makitam tinagapuan na. Adayo iti babalay tinaggaponday ta adanom. Wan,
Adayo iti babalay, iso nga awan ti basura ijay. Mabalin pa'y kita pagluto day tan, kayat mo. Nagpakada ka iti akin ko kwa. Nalpasin Kanyat panagkunam, jak amutag pakada. Sige, makamukamutin dita. Agi na naakpay. Adakon, bakit? Iday pa'y ngururayin ka lakay. Ay. Narabyan ka mo anagaway. Wala, tati narimaan ko ti house. Naawan nga men, ti danom. Ti ambaw kat ada na pugsak, iso abinirbirok kaw. Tagayam, inikat damutan iti buon na. Iso mo ilagayam nga awan danom asumang pa dito'y balay itay. Asino mat tinangaramid iti kastangay. Narigat tagsasao. Ngam ni Patrick tilimabas iti gardin itay. Adain sukat da ahos ijay. Adda, bakit? Insukat da ti hosda. Panagkunak kat hosda da ijay. Ay, naglokon day tataaw. Nakita na ka. Ngam awan mo kunana nga agpakadakeng ka. Day tangarod bakit? Imbes ang masapak nga gawid, awahanan tatatak-takmag. Ne, awan mo tindanom iti hos. Idin sapay mo trabi eh. Ay nawa, asino ngay nga tamot tinangikat? Ang mga no inikat ti akin ko kwa. Oho, isuda ay tinangaramid iti danom, tapno ibagada ako kwada. Day tamanin ti bagbagakin ka. Agunget ka man nga minen. Una, tanabambannuka ka ng birbiro. Ita, awan man ang danom. At ayumot nga rod ti source. Mapan mo kitaan No adda akin ko kwa, makisarita ka itinasaya at kan kwa na. Tak man ang dayta. Makapaasar da kita tatawa. Naimbag kumamot na isublida inton matamdama. Nagsarita kayo ka di iti akin ko kwa iti danom? One mate, nagsarita kami. Ngam apay mo't akasta tinaramid damanay. No kasta nga rod, urayan ta. Ang mga nuus-usaran da. Ay, saan? Mapanak ijay tamat lang. Amwak no anyat na pasamak, no apay nga awan sumangput adanom dito'y balay. Agaramid ka man iti karatula dita, Marcia, bakit? Karatula para iti anya lakay. Ibagam, adida ikatan ti host tayo. Takasapulan tayo mo't dayjay adanom. Di da kumamot agawon akasta. Tadakarbangan tayo ijay. Apay, insubli damanon ti husda. Un, bakit? Saan akong makasibog? Tay nikat naman ng tihos nga agturong ija garden kan dito'y balay. Anya mutin ti kasta at tao. Maibusmot nga ron ti pasensya kadakwada. Ni Patrick nga tati nangaramid iti kasta. Wan, bakit? Confirm nga iso. Ay pumut da di tao. Iti ayan ni Leo ti paggapgapwan ti danom da iday. Saan ka day? Wan, ngam tinaistorya ni Leo kanya. Kat inikat na, tamadi ti panagsasaw ni Patrick kan kuana. Isu mo lagayam Mabitla ang nga raw, tagaramid iti dakkel a karatula. Un, bakit? Ibagam adi da basta ikatan ti host ti sabali a tao, taammo da ang mausar da di adanom. No kasta ang makiusar da, ipakada da kumapay mo da. Papanam, Patrick. Ay, kwa, tata. Kita tamangan no ikatamanan ti host mi dita. Ha? Makikita mo't siguro ang madama ti panagsibog ko. Anyat kaya Diyos awan tata. Di ka gindi di amaw. Taamok nga aramid mo dayjay. Apay, danom nyo dayjay aya. Ne, di ka agungot abarok. Makisarsarita ka na sayaat ken ka. Ngamen, at damo't karbangan mi iti dayjay adanom. Da kayo aya tinangaramid iti danom ijay. Apay nga ihimot niyaw. Na, si kalangaruden ti makiusar barok. Si kapay ti makapungtut may. Una, tanog sasaw kayo. Kasla ginatang nyo dayjay danom. Isungarot ti source ti danom ti daga-aginatang may. Makiusar kami lang. Di kayo madanagan. Ta saan mimot ama ibus dayta? San adakes ti makiusar barok. Nga makisarita kayo kumamot anasayaat Tapno may schedule tayo. San akas ta basta ikatanyulatan ti hosmay. Di kayo katagsing-sing po'y tadandani kayo. Anya? Awan pa'y matdanom lakay. Awan pa'y taimot-mot dayjay alakay. Lakay? Asino alakay? Dayjay alakay amor makapaasar. No kasta. Danom dagayam tinnalam.
Kunak man no impakadam kadakwada. Pakapakada di tanga. Apay, ginatang daday di adanum aya. Isuda tinangaramid. No iti source ti danum dati nangalaam, makisarita kamot ngamin ay itinasaya at kadakwada. Agpakada ka tapno amuda. Oho! Addan tulaal daw na day ko naktumay. Saan nga iso tinangaramid iti danom? Iso adina imot akasta. Siyakla ang timaasar. Ay napangaasim man lakay, saan ko maaday taunget mo ti ipang pangrunam. Maan ano ayan no makisarita kamot itinasaya at kadakwada. Saan mo mat siguro nga ipatay no kasta ti aramidem. Anya ginadamak ko, nana. At da kanumat saan ang nagkinaawatan da tataamor ka ni Patrick. Danom ti makagapo nakong. Nay, taapay mat. Dahito mo ngamin Patrick napanaki di inik ka ti husmay. Anya? Insukat na ti husda. Ti pakaasaran mo ni tatam amor. Saan anak pakada? Idi kinasarita na di tao. Ni Patrick pa'y ti makaungot kang kwana. Ay sos, talaga mat da dya tao Wen nga raw, iso pa'y laang ti agungot akas jay. Ka iso lang nga rin ti bidot ti aramid na. Husto matkit di ano binagbagaan ni Tata Amor. Saan ngamin ang makaaawat da dya tao? Nalakapay ang makapungtot. Ura isumot ti adabasol na. Ayan tay bunan ko bakit? Kitaam di taa. Irwar mo man tadda pang sarak. Ay nawaw, apay kasta tituno ti boses mo. Madlaw ang makaunget ka manen. San asyak ti kalabanan na kita tao ko naktumay. Apay ka di aya. Di mon sa lutsudan. Tamom na niya ti makagapo. Ay pangaasim alakay, sikat agpakumbaba. Adda nga agpay sukarbangan datata amor iti dayje adanom. Makius-usar talaeng. Agpapada tayo ang makius-usar laang. Apay, isoda tinangaramid iti danom aya. Tapno tagikuanda. Ay talaga di ka makauawat. Makauma ti agpalawagken ka. Limabas mo't nilakay mo dito'y balay itay, Mari Layla. Papanan na nga'y. Dita barangay hall, mare. Taapay ijay, Mare. Indarom ni Tata Amor, mare. Kunaklakit din no nalpas daytan nga isyo. Saan pa'y mare? Kasano mga main, napangkidi tinagtagba ni Patrick ti husda. Anya? Nakitak nga road, kat ay na. Talaga apimudot ti ulok iti nakitak, mare. Hay, pumot dayta nga asawa, Mare. Di na mo ti makisarita iti nasayaat. Apat ti paglaingan day di, mare. Awan denggen na asao. Iso pa'y kit di ati makapungtot. Uray iso ti kamali. Kasano no ipasukat da dagiti hos ati nagtagbat na. Ay kat ano san naasukatan takasano mga men, day tamang perdi iti kagawaan ti sabali ti paglaingan na. Hay, una yan nila kay mo, Mare. Ibirbirok naman ti pagparikutan na. Kumusta lakay? Sukatan, kantarimaanan ni Patrick dagiti tinagbat na ahusta bakit. Imanugot ka day. Kapilitan Makaunget nga rod ni Kapitan Kenkwana itay. Apay Mike, Naturid ngamin nga agsasaw ije barangay hulitay. Iso pinasagidan ni Kapitan. nakababain man ti kasta. San sa mata makarik na itibain na dya tao? Angam tinapatag kat sukatan na. Imbagam ko maasukatan na iti kabiitan a panawon Kapilitan takasapulak mo ti danom. Awan pagsibog ko no di natarimaanan dayjay bakit. Nayo naman pa iti kwartak bakit. Pangala ako mamad ngay iti kwartak. Nasken asukatak ti hos at tinagbat ko. Saan ka di amatarimaan? Masukatan kanumit. Dayta ngamin. Kasapulak pa iti lastiko kuma. Anya timbagan ni Tata Amor, sukatam adagos? When tawan kanu pagsibog na iti gardin na. Makaparurod tayo jalakay. Ano si kamo ngamin tinangaramid iti parikot mo. Awan lang arutin danon dito'y balay. Aggastusak pa'y manay. No saan mo ati nagbat ti husda? No nakisarita ka kuma iti nasayaat. Awan ti kasta parikot mo ita. Naimbag nga aldaw yun, Ana Marcia. Sika mo gayam day talay lanak kong. Kasapulan mi ngamin ti danom, nana. Iti ayan ni Juliet ngay. As-asidag ijay. Aduda nga agus usar iti danom ijay, nana.
Agsisinublat damot. Ada husyaw. Adda nana. Mangyag ka, tapno saan ka mabannog nga agsaksak daw. Ay na, agyaman naklaunay nana. Ngam ada ti schedule tayo taado tayo nga agkasapulan iti danaw. Okay lang nana. Adamot ket di dramme. Ayun gayam. Natarimaan ka din nila kay ko ti pinirde na nana. Wan, nalpas magkidain. Ada danom iti husmi ita. Pasensya kayon anana. Kanayon kumot abagbagaan nila kay ko. Ngam talagaan nala ka makapungtut nana. Awan rumbeng nga ikidawam iti pasensya. Ti basol nila kay mo kat saan mo abasaol. Ti husyo mangyag kantaw. Iti kasta, makasakdo kayo iti danumiyaw. Naggapuan ti danom. Iti ayan da nana Marcia. Naimbag man tayo manugot da. Wan? Umanugot damot lagayam gat. Nagadupay lang ay bagbagata kanyak. Gaputa di mo amo ti makisarita iti nasaya. Nukas tagayam, di si ka kumanti nakisarita kadakwada idi. Kasano kat agpakalaing ka mo ngamin. Ay nawaw, basol kumanin. Basol kumutlaki di amin ay. Dayta ka ngamin ti madiken ka. Tadi mo aklunen ti biddot mo. Madi ngamin ti kanayon nga agong unget. May mayat tamat na alumamay ti panagsao tayo. Tauray asino a tao, makaunget no balasubas ka ngagsasao. Alawanan, basol kon. Tapno ibagakken kalakay. Awan na saya at nga itdan ti kanayon a panagpungpungtot mo. May mayat tamat no makisarita ka iti nasayaat. Nang runa pa'y no si ti adda ka sa pulan na. Iti kasta, nasaya at damot kan ka. Dayta kumati imulam iti panunot mo, Patrick. Ay, nawaw! No sika ti adda ka sa pulan na, makisarita ka iti nasayaat. Kontrolam ti unget mo, iti kasta, agbalin a nasayaat ti tungpal ti panakisaritam kadagiti masaknan. Laglagi pen tayo kuma nga amin abanag ket maala iti nasayaat asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adto iti sweldo kita alawas bakit? Awan ginatang ko apang rabyanta. Anya ngay nga tati sidaan ta ita, Reynald. Pasensya ka na bakit? Dahil talaang ngamin ti sweldo iti makalawas. Iso asaan ang agimatang iti karnit baboy. Amok ngamin nga adda na patig apakausaran ti kwarta. Amukon lakay. Tiyan niya bakit? Gumatang talaangan iti tulang tibaka alakon ni Tata Sergio. Aywan. Adung agpaiso tinakita kidilim mabasa kiti pwesto na itay. Laokan ta iti petchay ken mais. Wen at damat pitchay dita. Gumatanga, tailutom lakay. Wen bakit? Naynayon ang tigatanga ma. Mayat day dya ama isabaw kay. Agawa ang nga rudon ti agdigos, ta agluto ka no sumangpetak. Kunaklakit din no asino ti bakit amasabat ko. Ha? Siyak ka di ti kasarsaritam, Marlene? Ay nawaw. Asino kumapay ti daduma kat datalaang matitao ditoy. Sa anak pa'y matabakot. Si kakit di mat. Anya ngay ta nakasupot nga imot mo. Ay kwa. Aguray ka.
dagitin samot tultulang tiba kaala ko ni Tata Sergio dagita. Iso nga agpay so. An-anwam mo dagita atultulang, awan mo't aso atarakin nyo. Ay, kwa, mayat day ito yung maisabaw, mare. Maisabaw. Wen, naimas ti sabaw na day ito, inumanayunan itinatnatang. Saan matkit di apuro to lang, ah? At Ay dapay, na, kaano to lang timakit kita. nukas kada kami amarigrigat, mayat day ito yung maisabaw, mare. Agbibisin dagito at tao. At day bagbagam? Ah? Ay, awan matkit di, mare. O sige agpatuloy akon. Naluto ka din, lakay? Wen bakit? Rama naman gusto mo't laing titimpla na. Mabitlaan, tamangalaak itikot Sara. Dahito yan bakit? Mabalin dahito eh. Ag nga ka. Nagnanam, lakay. Mangirwar ka nga rudan iti plato. Tamang rabi ita maten. Mabitlaan, lakay. Ay nawaw. Apay ka di. Padigwak man danana norma ken tataundong. Ha? Magustuhan da nga ta? Apay kumaasaan kat nagnanam tupay. Mala. Atakin ka da ita bakit? Urayan nak mabiit lang da itoy. Aggidan ta ang mga numadamdama. Para kada kayo na norma. Ay nawaw, anya day tao Erika nakaw. Sabaw nana, para kada kayo. Awatan nyo. Nay, agyaman naklaunay nakaw. Nagbangluwa. Mayat day ta nana. Adupay tilaok na anateng. Ay na, saan akon nga agluto iti sidaag, taadamot tan inted mo. Ay, mabait lang, tayalis ko iti malukaw. Isubli yun tula ang timalo kung di tabalay no kwa nana. Sigurado ka? Wo nana, di bali ata kakaruba tayo mat. Saan mat siguro ang mapukaw day ta? Sige, isublik to nga rod no kwa taugasak pay. Agyaman nakmanan nakaw. Narabyan ka ba? Anak ka. Wala ang tado tinagsaritaan mi ikigayim ko, tatang. Umay kakarodan. Tamangan ta. Anyat inuto yung ama sida. Saan ako na nagluto? Tadamot inted ni Erika akaro ba tayo? Ay nawaw, anya ngay tinted na tatang. Umay ka ataramanam. Nagnanam si ka. Nanananananana. Ramanam anak ko. Nag-iimas tiluto na si ka. Tultulang mo, dagita tatang. Wan, tulang tibaka analaukan itinatnatang. Agtungaw ka, tabangan ta. Ay, oo na yan. Kas kaila agbibisin iti kastang aramidin yung tatang. Anya? Di yung pala intod kin ni Blackie. Apay ko mga itid ko kan Blanque, kan Maysa. Saan mo't apuro ato lang? At damot na yun na oh. Na siya, diyak kayat day tatatang. Sa anak nga agsidsida iti tultulang anasabawan. At damot to lang nga intangal ti aso yun na norma. Ay, tulang tibaka day ta, balasang kaw. No kasta, pinadigwan na kayo dayjay nga Erika. Nakaw, di mo naramanan aya. Nakita anang tadmat lang kada kayo kad. Saan ko pinagan ano nana? Ay nawaw, tapay mat. Dayjay ti ipadiguna. Tultulang nga danateng na. Saan mat apuro atulang dayjay? At dalat tamot na yun na akarnay. Kan may sa, naimas tiluto da. Sa anak nga agsidsida iti kasjay nana. Sa bagay, saan tayo matkit di ngagpapada? Sa anak mat ngamin nga bibisin. Ay nawaw, di kaya't buasawan, agbibisin kami. Ay ko awan imbagak akas tanana. Basta, kasjay. Amom ka dito may papalit. Amukon lakay. Amom? No anya ti ibagak kumakin ka? Maipapan man siguro daytan iti tultulang tibaka aginatang ko kini Tata Sergio. Isong agpay subakit. Nagadukan mo ti bagbaga day di amarlin. Wen nga rod, uray la ibabain na da tao. Istoryaan nang agsidsida tayo iti tultulang. No agsasao day a babae, kasla sino abak nang. Huwag nga ron Naimbaglaangin takaduan ka nagiti kalugaran tayo. Kat agsidsidamot iti kasjay.
Nagnanam tupay lakay. Awan mo't kid di dakers no di na kaya tikas dya sida. Tijak mag ngamin magustuhan kat no apay amasapul nga iruruman na datao. Day tangarod lakay. Agulimok kumalatan no awan na saya at nga ibagana. Nagatilakit di tidila tayo dya babae. Agsakit no saan nga agmarites. Iso nga uray simple abanag kat big deal kinkwana. Awan madlaw mo ka ni Erika, kabsa. Adda nga rod kabsat. Agpada tangarod. No ide, kat kayat na ti agpadigaw. Itakit man manumatay. Nadlaw kumutlaang dayta. Nasaktan lakit de iti panagsasaw di anak mo. Ay, naitapay ti may sa aparikot. Awam mo ngamin prino di ngiwat na. Kaya't nansa ti madurab. Ah, saan kayo mat ama nang iruruman adadakkel na? Ngamno apay akas jay mat ti ugali na. Ipagarup na siguro, anasaya at tikas jay ngar aramiden na. Apay di na amaw, apa kaibabainan na tikas jay ngar aramiden na. Agpapada tayo lang mat nga grigrigat. Ngamno agsasaaw, apaw, kaslabak nang. Naku nampay kapsat. Saan kamin tupay nga agsidsiday ti karne di balay? Ay nawaw. Kumusta ka matan, nakong? Nasaya at latamot nana. Italaang manan ngay may kagimatang dito istor kaw. Un ata italaang manen nga adda kwartami nana. Ah, ay wun gayam. Adda kayat ko ngay bagakin ka. Anya day ta nana? Nadlaw ko nga men, aman manung agpadigo ka kalpasan ti inaramid ni Marlene. Ah, day jay ka di nana? No siyak, maapresyar ko dagi jay ngar aramidam nakong. Agpaiso nana? Ay wun pudno ti bagbagak. Itaapanawan, manmano ti kalugaran akasken ka. Managparabor ako nada. Nakababain lang amin timang ted nana. Amang ano inton madamdama kat sarsaritaan nak tumanan ni Marlene kadagiti kalugaran tayo. Ay na, di mulatan ikaskaso ni Marlene. Agin babak nang lahang dayjay. Ni tatang na mismo tinangibaga aman manudang agsida iti karne. Anya? Nakita ka naggapumanan ni... Pangaasay Marlene, di mon ibaga, ti ibagam kumakanya. Ay nawaw, saan pa'y analpas na No pa nang dadaal mananday ta iti padam atao, ikam iti prino tangiwat mo. Ni nanamut. Nakita klaang mo't tiintid ni Erika at tultulang kada kayo. Naa, kaibagbagak lang nga ikam iti prino tangiwat mo. Sidsidain niyo mga minti para kumaiti aso. Nasustansya tupay dayjay, kan saan mat apuro atulang dayjay. No siyak ni Erika, saan akong amang tud no tultulang mulaeng. Pulos tupay nga awan naramanak alutom, uray na minsan laang kuma. Ha? Ngam no agsasao ka, kasla kabak nang. Anya? No saan ka ngagsidsida iti kasjay, aguli magkalatan, saan amasapul amang isawang ka iti dakas, naawatam. Nangalaan nyo man kadagitan tatang? Ado ti itlog dita. Mangiprito kalata ta isuti si daam. Ay nawaw, apayakas ta kayo tatang? Pagde mo disturbon ti pandangan ko. Kasla aso kayo magaya man. Kay bagbagak la di mo disturbon ti pandangan ko. Kababain kadagiti kaaruba tayo. Kasla agbibisin kayo iti kastang aramidin nyo. Alaman nga rod, gumatang ka man iti karne as daun ta. Ha? Kabailam ti gumatang iti karne baka. Ay, kuha tatang. Oh, makitam dita. Agpapada tayo laeng, agrigrigat dito oy. Isungag tanang ka. Naimbaga bigat mo, balasan ko. Anya ti masapul yo, madam. Ayan ti balay ni Marlene Reyes. Anya ti masapul yo kung kuana, madam. Singirag ko mati utang na kanya. No kasta. Adda utang na kada kayo, madam. Adda, balasan ko. Kanayon na nga ibaga nga agbayad to kano. Ngamawan mo. Saan mo na nagparparik na? Iso asya kung timay. No kasta. Adda gayam utang na. Una, di makulun tanabayag asaan ang nagbaybayan. Makitkita yo tay yelo agit, madam. Ah,
Iso day jay ti balayda. Wen, madam, agdiritso kayo latan ijay. Madam? Apay, naklaat ka, nakakita kanya. Kasano anaamuan nyo ti balay ni, madam? Di mo timbagakan ka. Nga oray sa dino pa iti paglamlam mangam sa pulon ka. Agbayad ka iti utang mo. Ay, kwa, madam. Ay nawaw, sana siya tulolbodam na. Madam, awan pa'y ngamin ti kwartak ita. Saan ko naparikot na ita? Nabayagan ti utang mo kanya. Isog agbayad kamatan, no di mo kaya't amaamuan tintero a baranggayo ti angot mo. Ay, kwa, madam, saan kumamot akas na, Agpanunot kay ti pamuspusan kunakmanan. Sana siya ti kalkalabanam. No, sino pa'y nagitagin babak nang agsasaw? Pangaasi yung tatang, di yun na yunan ti sakit ti ulo. Addakin ka, numasaktan ka iti ibagak. Ngam nagalas ti kastagalat ti may sa tao. No, sino pa'y ti ado ti utang na? Isu pa'y ti agin babak nang. Anya? Nakababa anak ko. Ay, di yung dakdakamatin iti sabali ti may papankin ni Madam Amanda, tatang. Oras saan ko adakdakamatan. At dadagiti karuba tayo anak ang iti nagsaritaan nyo itay. Padasan dati agistorya ta. Pakitam da ita, si kapay tinapride ita. Apay, kontroladong nga raw ti panunod da. Ne, tulang matibaka da kita, tata. Uwan barok, isabaw ko man. Naimas ngamin ti itidyokan bakit mo ka. Aywan, naimas da ita numalaokan itinatang tata. Padigwan kayon tumano kwa. Tapno maramanan nyo matilutok barok. Aywan na, kahit kulaunay dito tata. Aywan gayam, asino siya babae anapan ije balayo, hindi na minsan ngal daw. Tinakautangan ni Marlene Amanda ka no, tinagan na. No kasta, pudno nga dautang na tata. Agpaiso tinaibagan ni bakit ko. Wala ko, pudno nga raw. Ay nawaw, sagad kas jay ti panagsasauna. Wala nga raw baraw. Siyak mutan tagbay ni takas jay ugalyan na. Agin babak nang, kat na ilumlum mat gaya man iti utang. Anya ta ilot-luto yung tatang. Nagbanglumutan. Tulang tiba ka man na Nukas na, gimatang kayo man. Wan. Isulaang mo ti umanayan ti budget ko. Ay, nawaw. Nakababain kan tata, seryo. Kan kadagiti kalugaran tayo, nakakita agimatang kayo iti tultulang. Anya ko matinakababay ni Jai. Panunutin da nga agbibisin tayo, Ay no, sana nakababain ti inaramid ko. Tinakababain, kat agin babak nang ka, kat nailumlum ka mat gaya man iti utang. Nagsakit mo ti kasta pa nagsasauyo, tatang. Siyak samot ti patpatamaan nyo. Asino ayat ti kaslabak nang nailumlum gaya man iti utang iti dayto abalay. Tangiwat yo ka di mo, tatang. Nakababain ka dagiti kaaruba. Adamot lagayang bain mo kay... Kumusta ti utang mo? Ay, nawaw. Kasano anaamuan nyo ti may papan iti utang ko na Norma? Kaano ag dinamag dito'y lugar tayo nga dagsingsingir di tabalayaw. Anya? Jak amaw no asino tinagapuan na dayta nga istorya. Ngam tinangag ko nga ibagbagada. Kaslabak ng kanaw nga agsasaaw. Ibagayo kanyak no asino ti mangiwarwaras iti kasta adamag. Taikan kayo iti gunggunayo, nana. Ay nawaw, jak amaw no asino. Kan maysa, di munto pa'y mabayadan ti utang mo. Day takit din mangtad iti gungguna. Ni nana mo. May mayatan ti agsida iti tultulang. Tinapatag, awan ti dakkel nga utang. Anya? Saan anasayaat nga iruruman wano uyawam ti kasasaad ti padam a tao. Ay, makapaasar kayo matapang. Ay nawaw, apay ka day. Awan amok abasol ko kan ka Amuyo no anya ti ibagbaga dagiti kalugaran tayo, ha? Diyak amaw. Naarte akano,
Kat na ilumlumak gaya man iti utang. Di talagang gayam. Na, apay alaeng. Nasakit nga ta itirik na tikas dyan ibagbagada. Ay nawaw. Anak ko matipagsakitan tinakam mo. Kat pudno mo tinaisawang da. Inuto lang aruda na baybayadan ti utang ko kin ni Madam Amanda. Kastapay lang karamidan da. No saan mo kumangamin nga istorya ni Erika? Awan kumamot ti mangeg mo ita. Anya, pudno mo't anak ka. Iso nga damay baga ti tattao ken ka. Takas tamot ngamin ti aramid mo. Kunamlan asino kang agsasaaw. Nalakakin ka ti mangiruruman iti sabali a tao. Saan mo tin itatatang? Saanan? Ngam di mo mabaliwan no anya ti panagkita dagiti kalugaran tayo ken ka. Kalpasan ti inaramid mo. Ay, amok ah. Ay, nagbalatek madlaang ken ka dagiti dakas nga aramid mo anak ko. Si kamot ten ti talk of the town. Gapo ka dagiti utang mo. Iso agong gunam. Dayta ti malalat ti kaskeng ka na uyaw. Ay, nawaw! Iti kaano man, saan apakay dayawan ti ugali ama nagdilaw kan kinamanaguyaw. Agbalin tayo lata kumaan na pakumbaba. Laglagi pan tayo asaan amay maysa ti aldaw. Ang mga nudumtang tu ti panawan, nga agbalatak matla ang kada tayo dagiti insawsawang tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.